Zdravo, ja sam Umek, dobrodošli na Sneakeru. Yo, it's Croatian style. Peace out Zagreb. Sneaker room is amazing. Love it. Yeah. Sneaker culture for me is really important because it's actually like a really cool way for people to, express themselves. And obviously through fashion, like I personally think that your sneakers are the most important thing you're wearing out of your entire outfit. I'm excited to see it out here. Sneaker Room je prvi ovakav festival u regiji i bilo je već vrijeme jer to ljudi radi svugdje po svijetu. Baš se veselim da se to dogodilo u Zagrebu. Ja mislim da je to neka tačka gdje bi ljudi mogli da dođu svake godine, da pričaju o sneakerima, o odjelu, o cijeloj ovoj kulturi, o glazbi i da mijenjaju mišljenje. Ja sam sama iznenađena da se ovako nešto dogodilo u Hrvatskoj. Kad se svi nađemo na jednome mjestu i kad pričamo o tome, nekako se ljudi počnu više interesirati ne samo za patike, nego na sve ostalo što je trenutno sad na ovom festivalu. Jedan, dva, ja sam Bizo brat, Bizo džad i ovo je Sneaker Room, jedan od najjačih festivala tenisice u Europi, meni najdraži. See you next year. Peace.